kadutangire. August Entertainment baratugezaho turatangiye nakundi nuko nanukundi izina ryane ryari ndagira ngo ukurikire narebwe. Samuel Hadida presents Samuel Hadida yaraduteguriye turatangiye. Ni Samuel Hadida nukwe gucikwa. David Films, Ozila Pictures ndetse na Yuzina Films baratugezaho nitangiriro. Dutangira n'inkota ndagira ngo nucikwe kandi ukurikire akazi nako karaza kuba kakandi. Christophe Guns Films abo nabatugezaho na none ni benshi bateguri crying ibindi bizina ngo barana abandi batimarana uko abishaka. Maka Dakaskos amazina nyakuri Dakaskos. Julie Kondra nawe yagarutse ni umukinnyi ni umukobwa ni umujapani. Irebera amazina Lowdown Chongo akarimo cyane umushinwa yagarutse Dawn Changa. Harimo natenga y'abanyarwanda kuko amazina yo garacaza Brown Money arimo cyane. Byron Money yagarutse nawe akarimo cyane. Abo bose nabakinnyi. Masaya Kato ni Nyarwanda neza ni Masaya Gato nucikwe baracyaza Yoko Shimada niyo yayo namazina abo n'abajapani muri kubona izina neza ibiyekana n'ibyo wacu n'abajapani. Nanone Mako yakagarutsemo Mako. Mwibuka mu gafilime nka POW The Escape yaje. Cheke Kario akarimo cyane. Izina ryayo ni Crying Freeman ndagira ngo ukurikire unarebe. Poping Ayongo Ricky Montgomery nawe akarimo cyane abo n'abakinnyi. Sparks yagarutse. Sparks nukwe kumucikwa ni benshi baracyaza barakwereka gusa dukomeje ku mazina. Hari cyari gikomeje kuzenguruka. David Wu ni umwe mu bahagarariye agafilime mu buryo bwo kunonosora tujye kureba. Hari ikizenguruka ku mubiri w'umuntu. Christopher Rothi film editor karacyakomeje kuri bagenzi. Ikintu nk'iki kuzenguruka umunyarwanda wapfuri muzima wagwa igihumure wumva so zibayo. Douglas Sings Alex McDowell production designers abo nabateguriye. Iyo za nzoka zitwaga za dragon zagiye zitika nyamara ari inyamaswa zabaga ari za kera zacitse ubu ngubu akababoneka nyeya. Iyo utugura imbere inyuma ari umurizo nk'izindi nzoka zirayafite. Nuko gatangiye kanakomeza Crying Freeman niko gazina ka filime tujye gutangira. Samuel Hadida, Brian Yuzina na bakarimo page. Christopher Guns director yarayoboye ndagira kuri tunarebe. Kurikira amagambo na hano munzu. Uyu munsi wari umunsi wanjye w'amavuko yumvire. And for the first time in 20 years nari nuruje imyaka 20 n'umukobwa muto. I met someone. Hari umuntu twahuye umugabo a killer. Yari umwicanyi. Umukobwa atajya bivuga. And soon he will kill me. Yagereje kuba yanyica yaje rye akugirije kwica. Kurikira ni umukobwa wari umunsi w'amavuko. Umunsi mukuru w'amavuko yuje imyaka 20 niwe uwo n'agakobwa gatobyo keza yahuye n'umwicanyi ku munsi w'amavuko. Byari bimeze bite? Kurikira unarebe kucyo umwicanyi amushakaga. Yanga ndari kuva muri The One niyo mva The One ujye umenya kubusobanuka ari bwose. Barakwereka ku mazi. Nari muri San Francisco kuri munsi. Nari mu karuhuko. That very morning, but I changed my mind. Nagombaga gusubira muri Vancouver muri icyo gitondo gusa n'indi bitekerezo byanjye. Byari muri San Francisco ni muri Amerika, agomba gusubira ahantu yitwa Vancouver ni muri Canada. Muri icyo gitondo nibwo yabonye umwicanyi. Umukobwa ari mu karuhuko ashanya. Turabaga baturutse ku mande zo birukanka. Aya basi. Kiratangiye nakomeza kwirukanka kwa hari wabirukankanaga. Umukobwa yagombaga gusubira Vancouver muri icyo gitondo dore imyaka bagenzi yanze ku cyaro wabo. Nibwo abicanyi bashi. Baje kwa masasu yerekezanye. Baraherekezanya masasu. N'abagabo. Abagabo. Kwa masasu. Muri
udashanyiriza ni ahantu umukobwa ari mu karuhuko niwe utuganirira ku mwaka wa 20 tujuje 20 muri San Francisco bakiboneka muri Amerika baricanye imbere ye sajya ari byo biganiro basi hari ikindi cyavuye umukobwa aracyareba bombi yarababonye uwitwa n'uwica abicwa n'uwica niwe uwo Makadakaskos ndagusabye ntabwo ibyo afite byose ukandeka ndi muzima kumbe kiravana imbunda umukobwa yararebaga yavanye y'umusore baramuha agakobwa kararebaga kuri uwo munsi kabonye umugabo wishe abandi umukobwa dutangiye atubwira yabonye umwicanyi gusa umwicanyi ngo nawe yigeze amuzira ko atamwishe karakomeje yari muri San Francisco ni umurwa uboneka muri Amerika uyu mwicanyi yarateye ukwe kumara kwica abantu yaririraga abo ngabo bamaze gupfa avayo ni uwo amazina y'nyakuri ni Makadakaskos uko gucika imbunda aratugude history yakoreshaga kazite kwazo mwibuka mu gafilme nka Honores Gastrongo yagarutse umukobwa ari kandi gusubira inyuma habuze gato ngo ahirime umwicanyi wamusatira umusore muto arareba ukwe yasatiriye wa mukobwa kurikira unarebe amagambo bavuganye ya mbere yamuhereje ukuboko gakobwa kazana gafite ubwoba umuntu umaze kwica abandi ukamukora mu ntoki bisa naho umushimye nawe yifite ubwoba My name izina ryanjye is Yo. nitwa Yo unyumviraho kanyagobo yana niko nitwa Yo inyuguti ebyiri umukobwa niwo munsi wa mbere yabonye umugabo mwicanyi yararangije arabura yarangije kumubwira amazina arabura kurikira niwe uyu ku munsi w'amavuko 20 years since my parents died. imyaka 20 kuva navuka 20 years I've been alone. imyaka 20 yaramubonye umukobwa ntabwo byagarukiyeho yari umushanyi mwiza yarajyashanya wamwicanyi dore kuntu abantu bizanira ibyago rero He is called the free man. ngo uwo musore yitwaga irindi zina Freeman And now, yaramubonye he will free me. guhera uwo munsi umukobwa yamwinjiyemo umukobwa yabonye umusore amwinjiramo bidatinze baratwereka bari muri San Francisco byabaye ngombwa ko umukobwa ataye wabo muri Vancouver niho haha ni muri Canada Vancouver Canada dore Canada yewe umwicanyi yaraje kuva handi muri San Francisco umukobwa wabo ari muri Canada sasa nyuma yo kabona umwicanyi byabaye ngombwa ko atirizwa nawe kujya iwabo umukobwa niwe uwo mu kibuga cy'indege niwe uwo ku kibuga cy'indege barakira Hello? bite Could you open your case, please? wafungura ikivarisi cyawe ndetse cyane ku kibuga bamubonye avuga neza ntiwanamukekera Listen, sir. basi abandi baracika umukobwa What is this? ibi ni iki Clay. ni ibumba Clay? ibumba Bringing clay into the country? uzanye ibumba mu gihugu cyacu cyane Good pots are made from good clay, and a good potter always makes his own. iyo batumva umubumbyi mwiza iteka ahorana ibumba rye kandi ibumba rye agomba kuba afite irye This mu gihugu bambazaga ko ntaririmo umukobwa biba ngombwa ko akora kuri rya bumba ni ku kibuga cy'indege to increase avuye San Francisco yinjiye muri Vancouver ndagira ngo kurikirana narebe mwibuke San Francisco yicaye umuntu hari agakobwa kamubonye stored the clay for up to 20 years. nakoresheje bombe imyaka irenga 20 Will I be breaking that record at this counter? Sir, urabona ko hari ikibazo hano No, oya not at all. nta na kimwe Thank you. urakoze yashima umusore kumva agakobwa kari karobye kabonaga igisore kakaroba nikazi ko ari cyicaye barakwereka umusore byabaye ngombwa ko yiri imodoka dore rya bumba ikintu yazanyemo dore ibyo yazaniye mu ibumba byararikase ari mu modoka mo imbere amaze kwinjira mu ibumba harimo imbunda hayiye basi n'umwicanyi mwiza umusore w'igikundiro utakekera ibibi yewe
yashizemo. Still using a different gun for each job. Urashaka kujya gukoresha imbunda nurangiza akazi. Arayifata itungura irimo kumuvugisha. Niba mwicaye. I'm going back. Ndasubirayo. Back where? Usubira he? Go ahead. Komeza. Pull the trigger. Kurura imbarutso. Barura. I'm going home. Ndatashye. You have no home. Nta muhira ugira, urataha. Yikurura imbarutso. Yarakuruye kumbe nta sasu ririmo. Araho baje. Ndagira ngo ukurikirane nareba abana abandi bagenzi be bahuriye muri Vancouver, ani muri Canada, Cisco killing. The son is dead, but the father is an old lion and still dreams of conquest. Wa muhungu yapfuye gusa sari hano arimo arahiga wowe muri Vancouver. Se umwana wapfiriye muri San Francisco. He is here in Vancouver. Ari hano muri Vancouver. Exactly where we want him to be. Aho niho dushaka kuba turi, aho uwo mugabo ari. Dore se umuhungu wapfuye sasa nawe baramuteye. Agafilime gatangiye twatangiye yica umusore wambaye costume z'imyeru ndetse n'amurindaga. Detective Nita is with Interpol. He's your new boss. Uyu ni Nita, niwe boss wawe mushyashya wa Interpol, polisi mpuzamahanga. Muraza kuba mukorana. Nita uwo nibuke muri Case of the Dragon. Gentlemen, thank you. Bajya kwa I'd murakoze. like to introduce you to Mr. Shimazaki of the Hakushin Society. Nabasobanurira umugabo witwa Shimazaki wa Hakushin Society, umuryango wa Hakushin n'Abajapani. Wishes to avoid any unnecessary bloodshed. Shimazaki ari hano kubera ko adashaka kugira amaraso yongere kumeneka hagati y'Abashinwa n'Abajapani. Intambara yakameje. A cultural liaison. It's because of his efforts that we have the opportunity to discuss this situation with Mr. Shimazaki today. Kubera ibibazo Shimazaki afite bibaye ngombwa ko nawe byitwibwira kujya turebe ko hari icyo twamukorera. Arabasuhuza. I am Shimazaki, Ni jewe Shimazaki. out of 26,000 subjects and leader of the Hakushin Society Mfite ibyigwa 26 umwanjye umuyobozi wa Hakushin. in San Francisco. Muri San Francisco. My son died. Umwana wanjye apfiriyeyo. Yararira. Ni wa mwana wambaye costume. Unworthy death at the hand of an assassin. Urupfu rwe rwagwe mu maboko y'umwicanyi. Dore wa musore warashwe mu mutwe. Niwe muhungu umusaza. Umusaza ni marabwira abapolisi. A woman who lives in your city witnessed the murder. Umukobwa utuye muri uyu mujyi wanyu niwe wabonye umwicanyi. Yitwa Emuha. Passing will come to kill her, Umwicanyi araza kwica uwo mukobwa not interfere. kugira umukobwa atazamuvuga. Woman, or else he calls Uwo it. mukobwa duhite dushaka uburyo twamurindamo. Umva abapolisi ngo baratangira kuvugana yewe. Broad wide open. Ni ikibazo gikomeye. Hano wari wafashe akabika arandika ahita yohereza akandiko. Utari byanditse ngo mugende muzane umukobwa Emma uhara vuba. Ugenda none umukobwa muri cyicanyi kitarambona. We're obviously in a very tricky political situation here. Iki ni ikibazo gisa nari cya politiki hagati y'Abashinwa n'Abajapani. My son is here in your city. Umwana wanjye ari muri uyu mujyi He wanyu. is here to kill the witness Cyicanyi nacyo kiri hano. because she saw his face. Uwo mwicanyi arashaka kwica umukobwa wamubonye ko yamubonye ku maso. Code. Atazabivuga. What kind of killer is he? Uwo ni mwicanyi nyabakizi. He belongs to an ancient Chinese warrior cult called the Sons of the Dragon. Ngo ni umusore w'umwicanyi w'Abashinwa babayeho ibinyejana byinshi byahishe ngo bita aba Sons of the Dragon. Niwe wuyu ni umusore mutaramusobanura. Yezu Kirisitu. Umva abapolisi yewe. A fucking video game. Birasa naho turimo kureba agafilime ra. Dungeons and Dragons. Umuntu umwe akita Abajapani akabamara. The killers from Mars. No, it's real bestseller. My kids got it. Come on. Yicisha imbunda cyane icyuma muceceka ikibazo kiri seriye. Baracyabisuzugura. The dragons are very old and run very deep. Hari wabasobanuriye. 14 centuries ago, Ngo ibinyejana nka 13 byahise. overthrew the Chinese emperor and instituted the reign of terror. Ngo hari Abashinwa bitwaga ba Manchu bafashe Ubushinwa barabuyobora. Biba ngombwa ko birukana Abashaolin bose. But 5 of the monks, these 5, founded the Society of the Sons of the Dragons. Abashaolin basigaye ngo baremye umuryango biyita aba Sons of the Dragons. This and oppression. Bafashe abasore bazajya babarinda. They have one killer, the Freeman. Bafite umwicanyi umwe ngo yitwa Freeman. As Niwe the wamusore. dragon breathes within this man, that he cannot die. His body's changed. Umubiri we urahinduka. Chinese, American, Japanese. Yakwigira Umujapani, Umushinwa, Umunyamerika se. But he is always the dragon. Always Yitwa niwe the mwicanyi. man. Niwe mwicanyi utumwa n'abahoze ari Abashaolin barimbutse. Part fact, part wishful thinking. Mukuri mwo gutekereza byinshi. Muzakoma Sons of the Dragons exist. aba Sons of the Dragons babaho. Freeman. Kirari cyo gihugu cyinshi. Ex-criminals. Mugishake mukice cyangwa mugifate. Arategeka abapolisi.
kandi arasaba abantu nk'aba 48 hours to find him. mufite amasaha 48 kumubona. Nimutamubona ubwo namwe murabyumva, amaraso aratangira kumeneka ku mihanda. Reba hagati y'Abashinwa n'Abajapani, uyu musaza yari Umujapani, bishe umwana n'Umujapani, uwamwishe n'Umushinwa, urinda abandi Bashinwa. Ikibazo rero kigiye kuba ingume niyo yayo, kuko uriya niyikwega nabo bakikwega bireba ibibazo. Kumva bavugira dore umwicanyi yari yahaje ari kumwe n'abagenzi be nibo babo. Haya basi umusaza ba amasaha 48 ni ikibazo kuri we, nawe bari bamuziye, si umwana we gusabishe, nawe bamukeneyeho ka kopi. Kurikira ireberi agafilime n'akadowa video live dore bagenzi bicanyi bicanyi niwe wuwo niwe we Sons of the Dragons zivayo. Ntabwo yari wenyine afite na bagenzi we gusa, ni uzwi ngo arihindura Umunyamerika, yihindura Umujapani, ntakiri matazi n'Ubushinwa ngo abayo. Dore uko agenda wewe, dore uko agenda, dore byihutire bageze mu gashora ukabashobora kugenda nawe ukagiramo ikika, ni ukubera imitambukire yonyine. Niwo wuwo, dore ko nafashe intwaro, dore ko nafashe imbunda. Yaje neza abapolisi bakoraniye inama na wa musaza hanze baraharinze, dore bamwe barasotamye over, abandi barahagaze. Hano hari uw'intwaro nawe yohereje aho bari, arakoneka wa musaza w'Umujapani asohoka, ararinzwe byo kumbe abamwitumye baje. Imodoka ye niho babanje guha ikangamo bari ndimo gusoma babanje kwambira nambere. Nizo babanje kwambira nambere kandi ngo araripere yewe, dore abarinzi wo Kanyagoro. Dore umusaza kuntu yarebye yamenye ko nawe bamuzuye, si umwana gusa na papa bari mu nzira, na papa garaje, na papa Kagabo garaje. Irebere kurikira, dore abarinzi yewe, dore abarinzi yewe bandi nguriya bari cyo kwerezayo umubiri baracabira. Yaje ni free money azina ngo niyo ni kandi agakobwa. Dore nambara, dore kuna babicanyi bagenda bafite imiterere babo bakagendera yo niba bavugaga yo. Abapolisi ba Interpol bavuyeyo Interpol bari muri no ntabwo yica polisi mu maguru abacobaye basubirayo. Haya basi abacobaye basubirayo, dore umusore bari ndwanyi muzeyi yasigaye wenyine maze bwitanyi mu kirere gahanga polisi guma aho ngaho. Dore wa mukobwa Emma O'Hara, wa mukobwa wabonye polisi yari imaze kwamugeza, bamugejeje ibintu birangiye, bamugejeje umwicanyi agiye. Polisi dore wamwicanyi kuntu yavuyeyo cyangwa se muve mu nzira ngabo umukobwa ku ruhande arareba yebaba we. Abapolisi cyo babakoze arapima mu gahanga, nimo bashyize umusaza yaraje kuriga neta byaramuyobeye. Niwo umupolisi ugomba kujya ku kirego, dore za Mercedes ngo ziriruka, dore za president umwicanyi unaca mu komana n'amasiganwa n'iki. Agakobwa karebye neza gucunga yambaye cyamaski, ko gakobwa kamubonye muri San Francisco, aha ni muri Vancouver, abantu baratandukanye, yajugunya hasi munda muzira kurika. Nanone kongeye kwibuka intwaro uyu mwicanyi yari afite muri San Francisco, niyo mbunda nayo hakuze yo yavuze izina yo. Umupolisi kazarumva iri ya mbere ni hakuno. Umwicanyi baramuzanye, dore aho yaparitse Mercedes Benz, basize hakurya umukobwa yo amusizeyo.
Yakuza would think twice before they return to China. Abayakuza bazatekereza kabiri niba bagiye gusubira mu Bushinwa. Kuva twishe umusaza We wawe. have our revenge. Turihoreye. It is as it should be. Nuko ngo niko byakabaye. Umva yewe. Baba ni Abashinwa bahanganye n'abantu bitwa Abayakuza. Yakuza ni ibyo by'Abajapani byafasha hasi hejuru mu kurakara. Sons of the Dragons nabo bafasha hasi mu kurakara nibo baba. Barongeye bamwicanyi bamuhimbunda bani bagenzi be. Ni bagenzi be. Usuye ni uzwi nk'umwicanyi kabuhariwe isi yose yari imaze kumenya. Do it quickly. Genda ubikore vuba. Not. Genda wice icyo gikobwa nta gushidikanya. Umukobwa mubonye. Kuko umukobwa amusize inyuma. Yanze kujyana imbunda bereka icyuma. Yanze kujyana imbunda bereka icyuma nicyo kigomba kwica umukobwa. Haya basi. Agakobwa mwibuke gusize polisi yagafashe barenda kukabaza iyo yagombaga kwinjirayo iyo wo nakadakaskasi kumbe agakobwa dore inyubako kabagame wabo barabakire ni muri Vancouver ni muri Canada nanone na Amerika y'Amajyaruguru. Yinjiye mu nzu iwabo arashaka igikobwa inzu nini arashaka umukobwa hari umukecuru wasohotse naramenye irya mbere muri dunia ya Mungu kumva icyicanyi cyagezemo. Mwicanyi yageze mu nzu ya yaje kwica agakobwa. Ikibazo narabona naho kari inzu nini yabanje gucunga wa muntu asotse kureba kwe dore ukuntu abantu bahindura ibitekerezo unota wa nyuma. Yarebye neza asanga wa mukobwa umunsi amubonaho yaramushushanyije amwana imbunda atigeze aterura yamaye gishushanyo gitya. Ibi niku niwe mukobwa amubonye yabonye uburyo yamuteyemo ipoto n'ibitarabaho polisi yakono ku gikobwa nana kimwe nzi. It all happens So fast, yes I know. Urumva ndabizi. She doesn't seem to know much of anything. Na I would go over her deposition to the San Francisco police once more. But nothing in this deposition indicates that she ever mentioned Yo. Polisi ya San Francisco dukurikije amabwiriza tubwira ngo wa mukobwa wigeze uvuga izina yo mwahuye mutumuza uti. Polisi iramubaza. Critical information from the San Francisco police forge? Ibi ntago ari ukuvuga ngo polisi ya San Francisco yarakubeshye batwaje ibyo wababwiye. Yo. Is this a Japanese name? Ni ikizina cy'Abajapani cyangwa aribaza no Japanese. ntabwo ari Japani sibyo? Ni Rishinwa se? Bari barayobewe uwo mwicanyi n'umuki. But you see, you should understand. Ugomba kumenya umukobwa we. Miss O'Hara. Madame O'Hara. Mr. Yo. Iryo zina He's ryo. going to be a lot less gentle with you than I have been. Ashobora no kuba agiye kuba ari umuntu ugikubaza utabizi. Talk to me, Miss O'Hara. Mbwira jewe wa mukobwa O'Hara. You'll end up dead. Kuko ushobora no gupfa mu bintu utazi. O'Hara niwe mukobwa O'Hara. Miss O'Hara, wait. O'Hara buretse. Shimazaki gave us an ultimatum. The Yakuza want revenge. Shimazaki yatubwiye ibye yaduha amasaha 48 niba mukuta tubwiye yo ahanari. There's gonna be a gang war. Bayakuza baraza gutangira kwica Abashinwa uraza kuba ari nk'umukino w'amaraso. Aya basi. Yakuza nibo Bajapani bayoborwaga na wa musaza Shimazaki. Umusaza yishwe yapimwe mu gahanga n'umungo yari yarapfuye. Urumva ko ari ikibazo dufashe do kurabyumva murabizi. Inshuti zanjye nanjye ntacyo nakora afata inzira aragenda. But in China, O'Hara when a murderer introduces himself, it means he will kill you. uwo musore wabonye ni Umushinwa kandi uramutse umubonye ngo nawe aza kukwica wirinde rero niba waza kutubwira na polisi. Miss O'Hara, wait. O'Hara buretse. O'Hara yarasohotse. O'Hara niko gakobwa barakwereka O'Hara amaze kwerekera mu modoka. Abapolisi baramukurikiye. Baramukurikiye n'uwo mukobwa aratashye wabo. O'Hara kumbe icyicanyi kinjiye mu nzu iwabo menyana n'uburyo gitegereje. Into my house. Sinshaka umunsi wanjye. Some people don't need a warrant, do they, Miss O'Hara? Hari bamwe ntabwo bakeka ko turinda Madame O'Hara. Simbashaka iwanjye. Siko kako gafite imigendere n'imibipire yewe. Umuntu aragenda ukabona ko arimo kubipa. Disturb you. But if you would like, we can check out the house to make sure it's safe. No.
reka dusuzume inzu turebe kuri inzu oya karabakaniye dore yewe It's an alarm. akira If anything should kanigala go wrong, you just press the button and we'll be in the house in 20 seconds. naramutse hagize ikibazo kivuka ukanda n'ubundi twebwe tukinjira mu masegonda 20 tuba twagezemo mbere yuko abayakuza bamena amaraso abayakuza bashoboraga kuba bakwica abashinwa abayakuza ubwabo nabo bakeneye aka gakobwa polisi ikeneye umukobwa bose barashaka ko bageza kuri uwo mugabo yo To die there. Police have been baratuganiriye outside that night too. aravuga ati polisi nayo yangiye ko yinjira iwanjye usibye ko nanone muri iryo joro bidasobanuye ngo baratashye biriwe baraye bategereje hanze Good night. muramuki baramubwiye ngo basuzume inzu bamenye ko ari inzu umukobwa yanze umwicanyi mwibuke yinjiyemo ku manywa hari n'umukecuru wasohokaga Father, umukobwa yaratashye about his crusade against the mafia. yaravugaga ati giye ku bwanjye n'umwe ko nta kibazo mfite kubera ko nigeze ndwanya abantu b'amafiya n'abayakuza n'abo bita Sons of the Dragons abo bashinwa bita abahungu ba za dragoni barakwereka umukobwa mu nzu iwabo ntiyari yakamenya ibijya mbere kwitunganya buri kimwe ni umukobwa mwiza muto na kimwe azi kugera hano ajya gusanga sangwa twita ifoto ye umwicanyi wari utazwi isura umumenya ahita kwica yasanzwe yaranamushushanyije ibyo byonyine ni impamvu zatuma mwica ureba neza yarinjiye mu nzu polisi yamubwiye baramuzi usibye ko batazi isura ye bayiga umuntu batazi waramubonaga byonyine akabikuziza kugira ngo utazamuvuga umukobwa yafashe kakana bamuhaye ngo aze gukanda niba ngombwa yo bunyi yasatiriye agakobwa nako kanze kumuvuga ku birindiro bya polisi kanze kumuvuga yakeretse icyuma ya basi buhoro yaragasatiriye bidateze badusubiza hanze dore polisi hano n'indi yewe ntibaramenya ibijya mbere bazi ko barinze umwicanyi kumbe yagezemo kare mu nzu nibo baba dore neta mwibuke muri Kiss of the Dragon yagarutse kumbe hanze abajapani bari basesekaye nibo bayakuza nabo barashaka uyu musore yo Out kind of late, aren't you? I work nights. There are two kinds of people who work nights. hari abantu bwoko bubiri bakora nijoro nanjye ndakora Never would have taken you for that kind. ntukigere wicara no muri icyo kimbo nk'abandi bo bashinzwe kugenda ijoro Dangerous part of town tonight. ugomba kuba unatangaje muri iri joro I wouldn't like you to get hurt. nshaka kuba namenya n'uwo uri we Thanks for the advice. I could use some. Forge, cyane inama yanjye kumbe yatangiye guhamagara Foji come in. Forge. arahamagara ku cyombo bagenzi be basigaye mu modoka ibyacu bitize yashatse wa mukobwa abonye mu kanya arabura ni abapolisi bari barinze batangiye kubona abandi bantu batazi aho barindiye ni ikibazo Always thought that death would be cold. sinshaka kujya mbabaze urupfu rwawe ntabwo uri kumwe narwo aya basi arabizi ko arinzwe umwicanyi aracyamuhagaze imbere ni ikibazo kararyamye aho guhamagara bakabwiye ngo ntikagire ikibazo cyihutirwaga kandi hariya gusa arareba nawe yanze rwose arabona afite amahirwe yo kuba yababarira umukobwa kandi ubundi yica buri muntu wamubonye yica nicyo kintu yakoraga kugira ngo atazagira ikimenyetso I wanted you to come back. ndetse kandi nawe wasubira mu bantu wasubira ibuntu ukava ibwicanyi utanuka yava ibwicanyi agasubira ibuntu umukobwa arareba hashize ngahe uko yakaryamye umwicanyi yavuyeyo afite ibintu bimushushanyijeho by'imituku biteye nk'ibiyoka kuri we ku mubiri dore udutafari wokanyaho dore twarurimo uko yakaje mpaka aho umukobwa ari uko yakaryamye nawe yabonye umwicanyi aza ni ikibazo
ni ikibazo. Yeah. Crying Freeman niko turora kuva muri The One Video Library. Uruko uzajya wumva The One ujye umenya ko amayobera ari nayo ni yanga. Sawa sawa karakomeje. Mwicanyi kugira ngo umwicanyi se yana kuruma. Ya. Uyu nako bamuhaye ngo kande yahisemo kujugunya. Tugaruka hakuno Neta na mugenzi we bazi ko barinze kuba mugenzi we yasinziriye. Wake up. Kanguka. Wake up, Sleepy. Kanguka. Kujya guhindukira barayimutunze. Ndabana tawe. Quite a long time. Nije kirekire. Yuji. Yaramuze. Taki's me there. Anyone else? Muki wawe. Didn't kill my men, did you, Yuji? Ntabwo wishe abasore banjye siko Yuji. I wouldn't like to have to arrest you. Iyo nshaka nari kugufata. We don't kill cops. Ntabwo tujya twica abapolisi. Unless they belong to us. Kereka ari abacu. Like you, my friend. Nawe inshuti yanjye. Chase, please. I don't like chasing. Or waiting. We want the woman. Turashaka umukobwa natwe. Haya basi. Uyu ni Yuji ni umujapani nawe akeneye uwo mukobwa niwe abereka wa musore. Yo. Bose bakeneye yo. Yuji yari umuyakuza. Umuyakuza ibyebe by'abajapani yakuza. Hari abitwa ba samurai n'abayakuza. We had a deal. You're out of it for 48 hours. You back off for Yuji now. Twarumvikanye boss wanyadaye amasaha 48 subira inyuma Yuji. About your deal? Why would you? Ibyo kumvikana kwawe na boss ntago bindeba. Boss yapfuye Shimazaki. Why neither? Mukobwa ntago I mwamutwara. will be the boss in exchange for the Freeman's head. Icyo gikobwa ninyibona ninjye uri bube boss kuko ndaza kubona Freeman umutwe we nimubwira ko umukobwa agiye gupfa. Freeman araza kuza. We put you where you are. Mwebwe murajya mukwiye. Don't forget it. Mutabyibagirwa mutanatwinjirira. Abona abapolisi mva Yuji ko nababwira ni ikihe. All you have to do is look the other way. We give her some tourist serum. She sings an opera. You forget one thing, Blade. You're not in Japan here. Hano muri Japan yavuze iryo jambo bamukubitira kimwe. Hano ni muri Vancouver, Canada. Ni wabo wa Neta baramuhaye araryama. Yuji. Niwe ubona umujapani. Ashaka igikobwa Nabanje ko igikobwa kiri kumwe n'umwicanyi bashaka. Sasa kujya mu nzu umukobwa ubanje kumena. Bomba umwicanyi yabyumvise yo dore mu nzu. Bazanye n'intwara avana icyuma. Icyari yinjiranye. Yo. Umukobwa karareba kagabo umuntu wanjye karapitse ni nkutu duhene. Ko akijyambere dore akagabo. Neza umukobwa yahisemo kwirebera. Haya basi harabinje mu nzu. Ikiwabo avugwa ye ku mejuru yabo bakivuga banasatira baramusatira yambaye ubusa nkawe abayo icyuma kuja amagura icyuma umukobwa arareba bas Yuji yiyijemo imbere. You are the Freeman. Ni wa Freeman. Yaramba Freeman you.
subiramo bamutoye icyuma mu mugongo hari undi waturutse inyuma ye Freeman bakanagira imbunda ayitora iyo amasasu baramurashe umugabo mbere y'uko agwa yaguye nawe yohereza agakobwa habuze gato kari karyamye imbunda hasi iyo yajya gucunga neza asanga umukobwa niba atarashwara ikibazo niba umukobwa atarashwara ikibazo kivutse uko yakaryamye ni O'Hara wa mukobwa O'Hara hari icyo yabonye O'Hara arazira kuba yarabonye umusore yo none buri muntu aramukeneye. The weapon you're holding is meant for her. Foaming hussar. Iyo ntwaro uteruye wayizaniye uwo mukobwa. Foaming hussar. Mbere yuko tugenda tunganya umukobwa aya basi nicyo cyari cyamuzanye yagombaga kwica umukobwa niko bamutumye bamubwira n'umwicanyi sibwa yizanye ku mutwe nyamara umukobwa ararengana yashyizemo agakobwa nta n'ikimwe karakamenya amasasu aravuze umukobwa yaguye kubera kwikanga ni ikibazo yagiye gukurura nawe bimwanga mu nda hari umuntu urengana kubera ukabona ko arenganye byamwanze mu nda gukurura biranga umukobwa atangiye kwizunguza amasasu meza nyine ngo yatumye agwa igihumure aracyareba oya yarakanye ayivanaho ayivanaho niwe ubona umwicanyi kabuhariwe serial killer wo crying Freeman yiswe Freeman irindi zina rye yiswe yo bibazaga n'izina ry'abajapani n'iry'abashinwa cyangwa abanyamerika byarabayobeye polisi yibazaga barakwereka afashe kagakobwa aho kari karyamye nuko kakarwaye yahamuka araterura vanayo ni mu gitanda bagenzi be bamubwiye ngo intwara ateruye yayizanye kubera uwo mukobwa namurangize byaraza kumbe cya Yuji ntago cyapfuye n'ikizima Yuji yazamuye uko ari babiri bagenda cyane Yuji ko yakaryamye wa mu Japani kazore hanze nawe yarinjiye bayakuza baruzi buri yamwe yakuza buri yamwe banamo kumbe cyari cyambaye antibari bulletproof vest icyo gituma amasasu atakwinjira bari kuba batobaguye Yuji mu mugongo hari n'icyuma bamuteye umuntu yasimbukiye undi kurura cya cyuma bamuteye ugaruka kuri uruhande polisi yarateye kumba aramutonganya mucyo wabo She has not offended us. She knows who you are and you are forgetting who you are. Umukobwa ntabwo ari umunyabyaha kuki namwica ntabwo ari uwawe kuki utamwica tunganya buri kimwe ntabwo ndi bukurege mu muryango Now hagarika imodoka noneho if you look for me, umukobwa akeneye ivuriro if you ever want to find me, remember the name mbona uzajya wibuka izina ryawe kujya kuzana imbunda we yawe imurasa umwicanyi yaranze yanjye bagenzi be bazaga kuri gahunda yo kwica baranezerewe kishimira umusore usibye ko nako katigeze kamuvuga igihe polisi yari imukeneye mbega imodoka baratwaye karumva rwose kari mu mahoro kuva kari mu maboko ye ikibazo 3 days later, I woke in the hospital. iminsi 3 nyuma yaho nakangutse ndi kwa muganga My father died here. data yapfiriye hano umukobwa arimo aratuganirira Ask his forgiveness.
ni ikibazo. I'd left the house that night, sneaking out on a dare. I turned off the alarm and left the door open. Yumvaga ko ari wenyine gusa ngo hari umuntu wamwitagaho nka nyina. Father's killer got in. Yasaga nkaho ari nyina, yamwitagaho nka nyina. Brought me here to see him. Yazaga kundeba. And now Mary has come to see me. Muri iyo minsi 3 uwo yitwaga Maria yazaga kumureba. Mary. See Maria. She's Burasana. Speak softly. Ceceka. Dear. Ntabwo baramenya ko mvuga. Maria. I need your help. Nshaka ubufasha bwawe. Bari bajarongera riryamisha. Ntabwo ashaka ko bamenya ko yakangutse. Aranyanga ngo bagire ngo aracyarwaye hamuka. I thought Miss O'Hara was not to having visitors. Visitors, yes. Interrogations, no. Naketse ko hari atagomba kubona abashyitsi ndati cyane. Gusa abashyitsi biwabo bagomba kuza ko niba bamugemurira. Polisi irarinze. Miss, these flowers need some water. Could you show me where the washroom is, please? Mwanyerekana amazi ari genda hariya mu nguni ngo atunganye indabyo. Kumbe O'Hara yari amaze kubwira umukecuru ko akeneye ubufasha. Akeneye ubufasha nyabaki kurikira unirebere. Catch that, did you? Buri kimwe cyatungana sibyo? Sure. Monyoma ntugatinye kavuye kuri kopi. Kavuye muri the one video library. Arakwereka umukecuru gushaka amazi kwe. Hari cyamuzanye. Umukobwa aramubwira ngo akeneye ubufasha bwe. Katerore. Yaraje arimo arapanga n'umurwayi kandi umurwayi aracyaryamye. Kanimero. Agakora unyako barabashaka kuri telefoni. Mukecuru ahamagariye hafi ikintu cyaje kuyifata. Kumenya ko bagwira. Neither here. Yego ni yewe. Hello? Who is it? Ninde uvuga ariko? Ntabwo amwumva ngo ninde uvuga. Abarwayi baba benshi. Uyu nawe arwaye ibye. Umukecuru yarama nikoboyi w'umukecuru, nikoboyi kazi ry'umukecuru. Yaramagaye arongera abacaho ka telefoni yari yagataye hasi. Uriya namenye ninde umuhamagaye. Yarongera asubira ku murwayi ndetse byabaye ngombwa ko asohoka nanone ibiniki kwa yeserisembayo. Baramamagaye ntibitabye. Nditaba nibavuge. Baruwije muri sansere mu gukecuru yitsirisinge ku murwayi. Kujya muri sansere ntiyahinduke yirebeye hirya. Turashize ibiniki. Arongera neta arakurikira. Baracyarinze umukobwa barajya unakira. Bamwijyanira barangira ahantu yo ari. Haya basi. Muri ka taxi. Gucunga nazo umuntu yambaye inkweto tamukwiye. Haya basi. Yacetse ko ari wa murwayi ugiye. Umukecuru akaba ari usigaye. Ndarengana. Umukecuru yari yasigaye iminiki mwuka byaramwe. Badukinnye umukino w'akataraboneka wari wabase n'ibindi barazana. Haya basi. Umukobwa aragiye muri taxi. Umukobwa niwe agiye mu gataxi. Umukecuru asigara aryamye. Connected to the Shimazaki clan. Gira vuba intambara idaturuka kwa Shimazaki. Wenda kwihorera undati komeza wowe wifata gusa. Last one. Uryoherwa gutembera undati bishobora no kuba ibyanyuma. Aya basi. Taxi yatuyo. Arabamwe byo kwa muganga. Taxi. Baba polisi kwari babiri. Polisi kwa imodoka hasi. Ni ikibazo. Dore wa mukobwa mugenzi wa Nita, umwunganizi wa Nita. Yaje gufata ukuboko imodoka ari kugata. Ni byasigaye wenyine. Nita asigaye wenyine. Yararenze asigara wenyine. Umwunganizi yarapfuye. Bagenzi abicanyi bafashe hasi hejuru. Aba bo babarenzeho. Nadim, umukirime kivugwa. I thought I'd been kidnapped. Niki wabo? In a sense, I had been. Aravuga ngo wari umutwe muri taxi. Yaravuze akeka ko ari umugambanyi ahari yenda kumwica. Ni wowe wamuhaye pasiporo n'ibyandiko. Ibyo atakekaga niti kimugeza muri Japan Tokyo. Nibyo byibyo. Hariwe ibishushanyo bisa nari ibihumbe bya wa musore yo. Hariho namerekezo. Hono muratomisaburo.
niryo zina ryo wanditseho ndetse n'amerekezo y'ahantu uwo musaza yari atuye ngo niwe mubumbyi. I didn't know. Umukobwa yafashe indege avuye abo muri Vancouver yerekeye Tokyo muri Japan. Tugarukaho Shanghai none mu Bushinwa. Umukobwa indege iramuteruye yamuvanye Vancouver imujyana muri Japan Tokyo. Aha ni mu Bushinwa Shanghai. Ni mu mujyi Shanghai. Shanghai ni mu Bushinwa China. Hari abari bicaye bari ku byabo nyamara abayakuza bamaze kurakara nabo barimo barica kubera babamariya babo. Abamaze babo bari Abashinwa, abayakuza nibo babandi bayobowe na Yogi. Amasasu ngabinjira Abashinwa Abashinwa bari n'Abashinwa ani muri Shanghai mu kiwabo niko bavuga tora kagabo gapitse umugongo wo kanyagowe dora kagongo. Abashinwa Abajapani bisha Abashinwa ngabo baracyazi wafite rwose n'imirebere y'igihungira mu kagongo niwe waje buyi. Baza na za capoeira barabagarura batari bagerayo za taichi barabagaruza amasasu ataragerayo bataragerayo. Dore Abajapani kuntu binze Abashinwa. Dore Abajapani feri ya mbere Yogi yaraje niwe uyoboye Yogi wo bararinze. Hari uwo bafashe umusaza mukuru Kamisaburo baramufite yavuze Igishinwa ntabwo bumva. Ndeba Jerry ku muzehe I have a message for your protectors. mufitiye ubutumwa kwa leta. Genda. Listen. I am another Yogi. Ndundi Yogi. Boss of the Hanada clan. Ndo mukuru I declare war w'umuryango on the dragons. Nanjye intambara n'aba On the dragons. Freeman. Ndashaka Freeman. War Wa musore witwa Yo. will return to China. Kandi nzagaruka mu Bushinwa. Yamukase ugutwi. Nta mikino ihari kiratangira. Yamukase ugutwi aratangira ni Yogi. Abandi barakurikira. Muze yasigaye arira muntu wanjye arikoze gukata umusaza ugutwi birababaza karira umwana muto. Bamwaye ubutumwa ngo batangiye intambara n'aba dragons nibo bari Abashinwa. Aba ni bayakuza. Batangiye intambara n'aba dragons azagarukana none mu Bushinwa niba ngombwa. Tugarukaho ahitwa Hokkaido, aha ni muri Japan. Hokkaido Japan. Hari agakobwa kavuye ahantu mu murwa umwe wo muri Canada witwa Vancouver. Dore umukobwa nguyu yarinje muri Japan. 3 days among people whose language I could not understand. Aravuga ati naragenze iminsi 3 Spoken to no one. mura n'abantu bavuga ikirimi ntumva. Yari yize Icyongereza gusa. Yet for all this time I felt eyes on me. Kuri iyi nshuro byari binkomereye kujya mbe nagera ahantu nari mfitiye amerekezo. Some kind of danger lurking close by. Yumvaga asa n'uwinje mu byagatazi. Yinje muri Japan aje gusaka wa musore Yo. Bari bamuhaye amerekezo. Yahuye n'umwicanyi amaze kuzuza imyaka 20. None dore ikibazo ngo kiramukurikirana. Na naka kanya aracyakurikira umwicanyi. Aya bas. Akomeza kuza imbere ariko uzi kujya ahantu utanazi nikiri mutacumva. Ni ikibazo. Dore wa mwicanyi yari umubumbyi. Ngo yageze ahantu bavuga ikirima tumva habe na gatoya ukumva ari nk'amasandi rwose ahwiwe aduhiriza. Ninyoni umubumbyi yibereye hano mu masaha yatarayo kubumba abari mu kwica. Aba yatumwe. Umuryango wabo bongeye bawinjiyemo Abajapani bitwa Abayakuza. Nawe mu gihe kitari cyakura ashobora kujya guhorera. Nibuka n'umusaza wakasugutwe bamutuma. No musaza wabo uyu musore. Yari Umushinwa Katerori. Umukobwa yaje. Ngako Hokkaido Japan. Anahitwa Hokkaido. Karacyashaka. Ibibumbe biriyo. Birahariga biriyo. Bibagayo. Ya. Yarabonye mugendera ibyishimo yagiye yiruka barahoberana.
barahoberana na wa musore yo tugaruka hakuno 俾呢個女人迷住， kiravugwa 先至會利用我哋龍神會嘅機構嚟帶呢個女人嚟度。 uko byumva niko mbyumva 使呢個女人多 zo za ndimi wumvaga 歸佢。Freeman 嘅反叛 kiravugwa ye 完全係因為呢個女人。 baratwaza ni muki wabo mu gishinwa 嗰個撈資係哪㗎？ yeyo rwose umugongo warahitamye nk'uko ubibona 我嘅石油工廠 kiravugwa 殺咗我哋10個人， kiravugwa ye 仲有佢挑戰我哋幫會， no way 佢要 Freeman 嘅人頭。 你講得好， bikundako unyumvira icyo kirimo 係唔可以忍心。 ankoyi wansama Freeman 佢重視嗰個女人， yumvira wowe kanyagwa we 多過我哋嘅神龍會， sanoloyo ngabo 你要懲罰嗰個。 kiravugwa nanjye ibyo simbyumva 你命令 Freeman ningi ndagumvira 打咗撈資係拉， ngabo 幫佢完成任務。你殺埋 Freeman。 araseka dore wa musore ubana na Freeman niwe babwiraga ibigambo menyaje kumurega dore Freeman ahantu ari yabonye umujapanikazi unako wa mukobwa w'umunyakanada ubara bari hakuno yabanje kwicarana na wa mukobwa n'umushyitsi yabonye But he taught me to see. yatangiye kumwereka utubumbe ni twinshi tuhari utubumbye ni twinshi utubumbe ni twinshi This spot here. That gives it its shape. ibi byose yarabikoze hashize igihe kirekire yari umubumbyi imyaka myinshi The shadow places. biramunezeza The darkness. Is as necessary as the light. yatangiye kumwereka buri uko amwereka ibara runaka bifutura ukwe ni umukobwa kirareba uzi uko areba amajisho yagira icyo umwira arareba nta muntu urabona n'umutuku reka da ni umukara n'umweru ni ijisho My profession. Everything is just a cover. yabatuva ibyo nkora buri kimwe gisa naho gihishwe n'uwo ndiwe birahishwe Who would ever guess that executioner of the Sons of the Dragon yabatuva nsa n'umwicanyi w'abantu is just a simple potter? Sons of the Dragon ni ikibazo 7 years ago was my first exhibition. imyaka 7 yahise nibwo bwa mbere nagiye kumurika ibyo narakoze Valley Raves. This work was my 15th piece of fame. ni nawo wabaye umunsi wanjye wa mbere wo kubona umuntu yica undi kuba mbonye umuntu yica undi ni nawo wabaye umunsi wanjye wa mbere wo kwifuza kuba nahorera umuntu wabaye ukuntu umusore byamutangiranye yari umusore w'umushinwa yinjiye wa wundi agiye kumurika ibyako yari umubumbyi dore ngo yari yaje kuri uwo munsi wa mushinwa amaze kwinjira abandi bajapani baje bakurikira uwo mushinwa wabaye umunsi wa mbere wo kubona umuntu yicwa wabaye umunsi wa mbere wo kwifuza guhorera umuntu ndetse wabaye umunsi wa mbere wo kuba yakwiciraho umuntu ukuntu byatangiye arimo araganira ka gakobwa kumutera ibyuma dore ukuntu ibibazo byavutse Can change so quickly in one's life. uwo muntu bamuteye ibyuma yapfuye yihuse ararebaga Slips away like a dream. kwe yahise andeba umuntu bamaze kumwica agomba kumanuka I went back. nasubiyeyo Part of me wanted to look the other way. But another part of me wanted to look further. ku gice kimwe nasaga nawe namuzi ku kindi gice nkabona ni mu There was no connection between me and this man. ntacyo napfanaga n'uwo mugabo ndetse na nawe nari muzi gusa gupfa kwe yabanje kundeba akantu kajugunya mu by'umusore yabumbye Man's eyes are a curse to those who behold them. gupfa kwe yabanje kumureba ngo nizo mpamvu zatumye yatirizwa ko yumva ko yahorewe umuntu ashobora kuba yarenganye To the darkness. yapfuye amurebye yaje kureba n'ibyasizemo hariya mu kibumbe mu kibumbe uwapfuye ari umusore nka we vanayo kari ka filime ka kamera biba ngombwa ko ajya guhanaguza no guhanagura ni ikibazo arimo araganira umukobwa uburyo yatangiye kwicamo n'ubwo byo byamuziyemo ntiwibagirwe
n'itangiriro. Sure showed the two killers I'd seen in the gallery. They were torturing someone. N'ubwa mbere nari mbonye abantu babiri bica umuntu umwe. N'ubwa mbere nari mbonye umuntu yicwa. Nta n'umwe yarazi muri bo. Arabisha ari uwishwe gusa uwishwe nuko yabonye asa narenganye kana mureba. Yakomeje iby'akazi ke ndetse yakomeje ibyo yararimo. Barakwendera. Yakomeje gutembera kwa aragenda muri kibya akora. Yagendaga muri kibya akora. Urugendo rwe muri ndera mu hoteli ahantu hamwe. Wagonze umusaza aragwa. Wagonze umusaza aragwa. Ariko ntabwo ari umusaza yari igikecuru dore inzara ho kanyago. Hari ikintu bamuteye mu mugongo. Atamenye icyari cyo. Temberera. Vaso. Uko bakamuteye bya bintu byakangutse utazi n'ahari. Turani yafatiwe yewe. Utuguru buri hamwe n'utuboko. Utuguru n'utuboko buri hamwe. Wamuturutse nyuma asa n'ashaje. Azasunikiriza ikintu. Akakuriwe ku kagongo. Ku mugongo. Umusore yari kanza ashaka kuri dore bishinge. Dore bishinge muri we. Bishinge mu mugongo arapfunika. Umutobora umusore yatoboye n'inshinge. Arakivuga. Kiravugwa ye. Igishinu. Kiravugwa basubiramo. Hejuru Nyiramwiza yararebaga. Abitamenyo. Ai, turapfuye. Nyiramwiza yari afite amenyo. Ni Dorothea neza. Umusore yarakangutse. My neck hurt like hell. Yakomeje kuganira umukobwa. What had happened? Akavuga ati ijosi ryanjye numvaga nkaho ryari byashyizwemo. Usibye ko ibyabaye nasaga naho nabyibuka. All I knew was that I wanted to get back home as fast as possible. Nuko nagombaga gutaha vuba byihutirwa. Agataha imuhira. Arimo aracyaganira n'umukobwa. Natwe tukareberaho ndetse karanakomeje nanjye nkababwira niyanga muri the one. Ka telefone karageze. Yagomba kuva muri hotel aho yari yaraye. Hello? Saad. Kirime kirama. Cyarabuze umusore ikanga. Open your suitcase. Now. Fungura ivarisi yawe nona. His name is Antonio Rossi. Izina rye yitwa Antonio Rossi. Antonio Rossi can smell a gun on a man. Antonio Rossi ngo umurirwa n'imbundi y'umugabo ayifite. Genda umwicisha icyo cyuma. Umwicisha icyo cyuma n'umugabo witwa Antonio Rossi. Yari muri hotel imwe n'uyu musore. Wabaye umunsi wa mbere wo kwica umuntu. Mwibuka arimo araganira agakobwa. Wabaye umunsi wa mbere wo kwica umuntu. Nibwo bwa mbere yishe umuntu. Dore ngo arinjira muri hotel yewe. Agakobwa arakabwira ko yatangiye kwica abantu bwa mbere na mbere Antonio Rossi. Dore yewe bari kumwe baganiza Antonio. Afite abarinzi Antonio Rossi. Uriya bamuhaye icyuma nicyo agomba kujya kumwicisha. Niko kwabaye kwica kwa mbere. Cowboy, where do you think you're going? Cowboy, uraturuka ni cowboy. Ajanye indabyo. You have to do, but don't come back to me unless you have that cocksucker's finger in a bag. Mr. Rossi. Kerry. Indabyo. Dore Antonio yo bamuganiriza. Let me get back to you. Tuze gusubirana abana. Niho hari mu ifoto. Antonio Rossi. Umusore w'umuntu wa mbere yabanje kwica mu kwica kwe. Nice of you sent me some flowers sometime, Tony. Yose nakugenza na. Your finger ain't nice enough? You two-timey bitch all have those fake fucking... Ntabwo wakwambara agashati keza ra. Twebwe musebya n'abantu tugendana namwe. Who sent these flowers? Ninde wareje indabyo? Amuteye icyuma mubazo wareje indabyo. Aya basi. Vinduru. Kifayo. Dore. Dore na mbere mbere ambara sose. Ubuzima bwe hashize imyaka 7. Hashize imyaka
imyaka 7 bibaye yararize aracyaganira agakobwa. Uyu yari umwicanyi ufite imiterere, yari afite uburyo ateyemo. Kumara kwica umuntu yaba arengana yaba atarengana yarariraga, nyamara baramutumaga. Agarukiraho yarongera asubira ahandi. Nyiramwiza araterura bushyashya, wari wabaze sha ndagufatisha yose. Ntabwo ari yombi kuko yafite menshi. Kiravugwa nanone hari umuraguzi wa Gihanga ni mama Munyaneza neza do, kandi bagira imvugo kumenya umuraguzi ko Not expect you to survive, but it seems you walk with the dragon. ntabwo tugomba gusobanura byinshi kuko bizasa naho dragon ziri muri wowe. A gift of the death walker. Iyo ni nk'impano y'umuntu ugomba kwica utembera ku manywa. Umva yewe baramutoraguye none ngo afite impano y'ubwicanyi muri we. Nyumvira iyo mpano kanyagwaho. Ariko impano uko zibayo ni impano, aho kuvuga ngo afite ikibi kimurimo. Your tears are your honor, dragon. You have become your fate. Iteka tuzaha icyubahiro dragon, ndetse ubaye umwe mu ntumwa za dragon. Dragon ni za nyamaswa zagiraga amaguru, inzoka zagiraga amaguru. Inshinge barongeye baraza, ariko mana yanjye ndarengana kweri. N'ikindi amuteye ibishinge n'ibindi biracyaza, tukumva induru. Dore ngo yaharyamye yewe ko yakaryamye. Umusore yinjiye muri Sons of the Dragons mu buryo atazi. Abahungu baza dragon ibya binyamaswa baza kumenya ko umuntu atangiye gusara. Abasazi batera ukwabo. Ashobora kurira umugozi ukamaza se ururira uwiki ngo banabyihorere. Dore ngo umugozi n'urumuri rw'itoroshi yarwurira, uzamurika itoroshi hejuru icanye urebe umusazi umenye yu atangiye kurira urumuri do. Umusore yihebye yararahana atazi, bamufashe muri atazi. Igikecuru cyamuteye mu dushinge ari mu hoteli. Dore kuntu byaje ni inkuru. Araganira umukobwa tukareberaho, nanjye nkababwira. Ni the one video library yagatanze. She put a mark on my body. There was nothing I could do to erase it. Ntacyo nari mfite nakora kuba nahanagura icyo kimenyetso. I would be so marked forever. Kirarirega mai na nisoni do. The dragon is taking you. Dragon izakujyanya n'undi wamubwiye. Your body. His image marks you, Freeman. Murakangiye gukoreshwa na so. N'undi musore mubwira. Dore wa wundi bahorana. It is the image of your soul. Ni imbaraga z'ubugingo bwawe. Longing for freedom. Ubu ngubu nakwishyura. There is no freedom on earth. Nakwishyura ukizana kuri iyi si. Freedom is in the spirit. Ukwishyura ukizana kuri mwuka. That's where the dragon soars. No mu birere dragon zacaho zihura. Ni za nzoka. Sky sustain you. Niko bimeze. Ntabwo uzongera kwishyura ukizana kuri iyi si, kuko ntabwo umusore yongeye kwishyura akizana. Nibuka kuva mu itangira arahigwa. I am Ko. Nitwa Ko. Your guide. Umurinzi wawe. Your guardian. Umurinzi wawe. You serve the sons of the dragons, the guardians of the Chinese people. Ugiye kuba umwe muri Sons of the Dragons, abarinzi, abahungu baza dragon, abarinda abashinwa bose. You will obey us. Uzatwumvira. Laws are rules of the Uzumvira land. amabwiriza yacu n'amategeko yacu. So we own you now. Niko bimeze. You were born a killer. Waba uvutse umwicanyi. Power that belongs to you. Iyi mbaraga uzura Shape it. I will make you stronger, zakujya muri afaraga. faster. I will Zakwihutisha. Zakugira umwicanyi. Enemies will feel the dragon's claws pierce. Zatuma utinya kubera ko dragon ziri nawe, wagira ngo arabwiriza ubutumwa do. You are reborn. Uravutse bwa kabiri. You are reborn. Uri The Freeman. Freeman. Duruka ni izina rye ryasiye. Cyo bamwitiyeho Freeman. Babaye Freeman. Aya basi. Yarongera ararira. Aracyaganira agakobwa, natwe tukareberaho. Mayi mwaragowe, wahora niki? Bizatugeraho namwe byaza. Karahinduye, reba amajisho nako rwose haziramo umutuku n'umuhondo, gafite umweru n'umukara, kimwe n'igisore. Dore mu kanyagwa. Dore umunsi. But don't you understand? Hari icyo tumva. God told you to kill me. Ntacyo wakoze kunyica. You didn't. Ntabwo wigeze unyica. Baramutumiye wa mwica. Fought them. Waratsinze. Ateye ukwe kumenya ko rwose abacuyi bagwira ari zisho rimwe, kandi ubwo akarira atanarira. Amarira akabagatemba ukwayo, anafatira te. Hari jya bamatira. Dore yewe twari vansi do. Batwagira n'utumbano. Kagakobwa nako kakunze umwicanyi. Kumbe ko arari
umusore amaze guterwa ibishinge ndetse amaze kubwirwa uyu niwe waje maze yunga mu rya wa mukecuru usa nari umurozi. Umwe yari yakunze undi avuye Vancouver muri Canada yaje kumushaka muri Japan ahantu yitwa Hokkaido. Hokkaido yari afite ibinyamakuru ko arasatira. We have been attacked. Twatatswe. Wiki. The dragon is angry. Dragon is ashonje turashize. Zanarakaye. And here, akira n'ibindi yamaye. Hanada has sent us a challenge. Batwerere ngo tujye gukora natwe akazi. Bagiye kwihorera mwibuke wabo bishwe. Abajapani baraje baratera n'abasaza bakasuguta. They're setting you up. They want you dead. Baragushakura umupfu. The Freeman becomes the Yakuza leader. Freeman ba Yakuza baragushakura umupfu. Ugomba kwirwanaho. Now. Nona. Oya. You don't have to go. Ntago ugomba kugenda umva cya gikobwa cy'umuteto yewe. He is the Freeman. He serves the sons of the dragons. He is obliged to come with me. Uwo musore ni Freeman akorera za dragon tugomba kujyana. People died, Imu. Families. Children. Bari bafite abana. Ruji killed him and will continue to kill us. I go to him. Bazica bazakomeza bice mpaka nanjye mbabonye. Anyone who can identify the Freeman must be eliminated. Buri muntu umenya Freeman agomba kwicwa. That is the law of the sons of the dragons. Nibyo mategeko ya sons of the dragons. Buri muntu umenya Freeman agomba kwicwa. Agakobwa kabaye akanyamahirwe karavuga na Freeman ntabwo akishe. Ya past. Shimazaki estate. Barakwereka kwa Shimazaki niwo wa musaza wapfuye. Niwo bagombaga kuza kugira ngo nabo bihorere hano ni kwa Shimazaki. Muzehe yarapfuye sasa aba nabo baragowe. Aba nabo baragowe. Aba nabo baragowe. Muzehe amaze gupfara undi musore wamusimbuye. Uwo musore nawe akomeje ubwicanyi. Hano mu Yakuza. Ni Abajapani bitwa Abayakuza. Yakuza imodoka dore ziparika yewe ni kwa Muzehe Shimazaki. Iyi ni inyubako yiwe kumenya ko Abayakuza aba yaragwiriye dore inzu ukuntu iteye wagera bugurura bateye kwabo nabo imigongo nayo bagira kereka Rivansi nako Rivansi nazo bagira kereka imigongo ni ukwicaza imigongo nk'imimbweti rwose. Goma dore Abajapani dore Abayakuza bagira amakote kandi ugera hariya bakwambura. Ivansi ni nazo wamuze kubwo ugasohoka mu nyubako y'Abayakuza ry'imigeri niho haho amatelefone nyakubawa yicaye hano niwo wakatse umusaza ugutwi. Umva ingoma umva menya banaroga nyamaye Muzehe Shimazaki umwe wapfuye barimo baramwibuka no kubanza kujya kumuha hariya rwose kiravuga uravuga ni muki wabo yudunde ni indaya ngabo ni Kijapani avugwa ye igahita rwose kasike ngabo ndakakuroga Yuji katika hai Yuji hapo nukuri ka telefoni barakimubwira ndakabaruga ngabo bas kumbe bari bamufatiye w'icyuma mu byasabaga ko babiri bajyayo muhaye Sons of the Dragons. Nibo bamureke. Yaraje no kugakobwa ko yarayimutunga. She knows the laws of the underworld. Uwo mukobwa azamabwiriza y'ibyihebe naramuka tuvuze ubwo nawe arabyumva. Nuko bayinuza wagikobwa nari muhaye. Avayo ko. You are getting soft, Freeman. Freeman uri murarengera. Abo twakishura amagarika kubica. Haya basi. Nabo baraje. Ni mu Bayakuza dore Abayakuza nyubako yabo kundi tewe ukanyagwabo. Dore inzu. Dore nyubako. Bas.
Nita nawe yaje mu bayakuza ni wa mupolisi uyu wari mu iperereza arashaka kumenya Shimazaki yapfuye ate uwo mwicanyi witwa yo w'umushinwa ariye Freeman ntabwo aramenya Shimazaki tawa tomodachi da. Shimazaki yote tomodachi muki wabo nawe akizemo gake Shimazaki ni wapfuye Shimazaki musaza nawe arinjira ni umupolisi ari mu iperereza kandi iperereza ajemo n'abandi babiri barahaje birareraye katwe kiravugwa aracyongera ye niki wabo kumenya ibirimi si bibi aratoye bamupolisi yazaga bazimukiramo inyuma mbere yo mukuru. You should knock on the door. Ugomba gukomanga ku rugi. If I could, Ryuji, I would knock your head off. Niyaba narinze gukomanga nakabaye mbaza gukomanga urutwe rwawe cya Yuji Not to pay for the massacre of those 16 Chinese in the soya factory. Abashinwa 16 bapfuye mu ruganda barashinja wowe. Someone. Shaka umuntu. That's your job. Nakazi kawe. You are my #1 suspect. Hako niwe muntu wa mbere nshinja. In order to do my job, urabizi ngo akazi kanjye. I've got to be gum on your shoe. Ubu ngubu nawe ntabwo twagwaye tuvugana dutya kuko abashinwa bagushinjiye ni umupolisi ahita mukurura akazaburana mu nyuma. Yari kuba yamushyizeyo nyuma y'amafera beto. Yarabanje aricara bumvikane nk'umugabo. A little insincere that. Ntabwo ari ugupfa kukurura umuntu urabizi nanjye nari mbizi ko hano hari urupfu niyo mpamvu ubona naje urabizi mu bapfureri y'umuntu yapfuye ugenda boro. A lot of people who would be very interested in knowing that. Yabati ari n'abantu benshi bakwishimira kuba bamenye ninde wica bagenzi babo. My lady. Yuji. Madamu wanjye, madamu we yaraje arahaguruka. Kiravugwa. Nita. Let me introduce you to my wife. Nita, reka nsobanure mudamu wanjye. This is Nita. Uyu ni Nita. The cop. No umupolisi, the cop, umupolisi. Icyo gusa. Madam. Twigeze duhurara. Why are you here, Mr. Nita? Kubera icyo uri hano nyakubahwa Nita ashobora korokejwe nubwo yaba yarasaraye muntu wanjye akindura nk'arya ibitunguru byinshi. Cyane n'abakobwa. Nita thinks he's going to steal the Freeman from me. Nita cyeka ko agiye kunyiba Freeman ari wo wamusore yo. For him to come to us. Niyo mpamvu aje waturitse. An animal on the hunt is that much more deadly. Inyamaswa irimo guhigwa nimbi cyane kurusha kubikeka aramubwira kumbe Nita yarobye bagira n'amajwi meza n'abayapani kaze. Obtained the list of passengers departing Vancouver the day in O'Hara left the hospital. Umunsi warava kwa muganga bari bamuteguriye passport imuvana Vancouver kugera hano mu Tokyo. But a young woman was on the flight for Tokyo. Uwo mudamu muto yari mu ngurutsi imugeza mu Luggage, fake passport, itike. Miss O'Hara. Uwo mukobwa O'Hara is in Japan, Nita. Ari hano muri Japan Nita. A photograph all over the country. Twerekanye ifoto ye mu gihugu hose. Looking for her. Buri muntu wese ari mana mushakisha. She is with the Freeman. Ari kumwe na Freeman. He is his mate. Niwe wamuzanye. Nicyo cyamuzanye. You remember what I said, Ryuji? Wewe wibuka ibyo nakubwiye. Niwe nimero ya mbere mu nshinja. Afata inzira. Ni umunyamerika. Madamu ka. I'll see you again. Ndakeka tuzongera dusubire. Of course we shall. Yego nyine tugomba. Uwo ni madamu wa Yogi. Nawe menya ari umuyakuza kazi. Small country. Japan ni igihugu gito. And our family is very large. Gusa umuryango wacu ni munini cyane. Wari wabaza uzambwira n'ibindi. Reka nigendere. Niwe mupolisi. Barimo arabagenda abayakuza. Ikibazo cyavutse. Haye basi. Inyundo ziravuga ye. Hakuno kumupfu. Bose abajapani bari bakanya amakote gusa ari udafite ikote nujyayo. Ni bakanya amakote. Utunga neza yabonye wa mujapani kazi arakandi gakobwa yongoreye. Bose rivansi zo nazo bafite imigongo gusa muntu wanjye rambuye mpaka ku birenge. Ubwo nawe urabyumva kwicara ni nk'umumbweti. Neza. Barakwereka. Yarebye umunyamerika arahindukira nk'umuntu rwose ushaka kugira ngo agire icyo amubwira. Do. Yatari ukunumvisha ari cyenda kumbwira. Turi isuku niteye. Turi inzu uratambuka hasi ukibonamo ni nk'ikirahure kumenya ko rwose abantu bateye imbere. Yavuye n'uwa mudamu. Madamu Yogi. Yogi Shimazaki amaze gupfa niwe wamusimbuye. Shimazaki ni wari umukuru w'abayakuza.
turacyakomeje gukurikirana wa mudamu ibagannye yaramagaye dore inyubako. It seems you are the kind of man who follows a woman. Bisa naho we mugabo ukurikira abagore. Only when she wishes to be followed. Iyo abagore babikeneye ndabakurikira. Nyumvira icyo gisubizo. I don't want the society members to see me talking to you. Sinshaka kubona abanyamuryango ko bambona tuvugana. I have some important information to give you. Hari amakuru y'ingenzi nshaka kuba nakubwira. Ngwino hano. Kumbe ku bandi ari kagakobwa bavuganaga kacagaho. Karaje. Gafite na kamera. Aitafunga. Wajikobwa. To rape the wife of a Yakuza boss is a very serious crime. Kufata ku ngufu umugore wa boss w'abayakuza n'icyaha gihambaye. Ubwo rero umenye ko uzanicwa. Your family attempt at blackmail has come to nothing. Ubwo umuryango wawe nawe ufunguye konte mbi cyane mu rupfu. Kumva rero kuvumbeke ko mufasha ku ngufu kamiyambura uri akadufotora. Jewe nawe urabyumva. Urabizi ariko kuvuga ko wari inkoko bakubekera uyirira kimwe. Tugaruka hakuno. Kumbe ba Sons of the Dragon bashatse uburyo bakwinjira kwa Shimazaki mpaka bagiramo imbere. Nta n'umwe wari uzi Freeman wariwe dore ngo aragera imbere y'umuhiga Yuji aricaye. Baje bazi kijapani neza ni watandukanye. Kiravuga. Bazi kijapani neza baje biyoberanije. We nako Freeman ku ruhande nako aba bayiga Freeman ni bazi sura ye. Kono tabi wa Kiravuga. Shusho sama deshita. Ngabo. Hanada-san no moto de hataraku you iwarete kimashita. Yongeramo. Yarumva. Barafungura bari bazanye zabu nabo bigize nk'ari abayakuza. Kumbe ni Sons of the Dragon. Na waratwaza. Senshu made yasubizayo abashiri ni yorimashita. Dazana n'ibindi. Nanne. Naragarura. 6年. Na waramusubiza. Nariyongerayo. 誰をやった？佐々木原充さんで。Ni muki wabo aho simbizi. 佐々木原組の2代目やったのはお前か。Ni kijapani barakivuga umusore nta namwe ayobamo. Nta namwe ayobamo. Hari umuyakuze mbundi vayo. Kumutunga bayi yakuze ntago batinya gupfa. Ntago batinya urupfa aramutungo nini yikanganamo. Itungo umunyarwanda uzarebe avuza induru. Ndabarira nibyo yacu ndabiguha urabizi kandi ndakuzi nubwo yaba atakuzi yayishubijeyo. Ngo Sagera arakivuga kandi nabasubizayo. Yaya pass. Nana Yuji bamuziye. You know, Mr. Nita, you could be a great asset to us if you wanted to be. How could you? How could you? How could you? You take what you want, Mr. Nita. I take what I want all the time. But it's not Ryuji at all. It's you. It's you. You planned it all. You want to be chairman, a woman chairman. Did you know, Mr. Nita, an American lives on Hokkaido? Perhaps we shall pay her a visit. Bashaka kwica Yuji. Bashaka kunaniza abayakuza nabo barabananiza. Birareraye katoro ni imiryango ibiri irayigana abashinwa ku bajyapani. Bababa. Kiravugwa. Aba bahoze ari abashawulin. Baje kunanizwa n'abitwa ba Manchu. Haji watorwamo abasore bake ngo bazajya barinda imiryango y'abashawulin. Ba Manchu nabo barabashinwa. Birareraye katurebi. Bamwe mu barinda dore nibo baba Sons of the Dragon. Aga filime katangira ibiganiro.
wakwe kumbe ku ruhande hari ikinini maze ahita gipara. Bababare bamwongere. Bababare muki wabo ngo ni bamwongere yewe. Neza ni nk'agahene. Nawe yari afite ikinini aramanura. Aramanura. Yagiye gukorora baratamira. Yakoze bikanga mbageze ko ari yavana muretse bana. Mu kanwa ni kinini. Inzoga. Kiravugwa yajya gucana mutunga. Ngo baramucika shati. Kama bifayo. Kama bipora mbaya kusafi. Kwa sababu. Munda. Nuko bata dore wa munyamerika yewe agaki. Unza manga wundi wa Interpol. Dore byuma. Baje kubimarira wabo uyu munsi. Bice Chinwa. Bice Chinwa. 16 mu Bashinwa barazimanuye. Barabona badakina. Bamwihorera. You and a Freeman. Freeman. Atwika ku maso. Yakubitse ku isura umusore wongera arira. Ari zisho rimwe. Zisho rimwe. Dore nambara. Sasa wanachaza. Oh. Sasa mwete mkunda. Bagiye gupfa ari benshi kurushaho. Bagiye gupfa ari benshi kurushaho. Tujye ku kirambasi bamuteyemo igikashe cy'icyuma ibi bikata bakunda kubyita imico ibyuma imbugita byose birajyanirana. The man is a devil. Uyu mugabo ni icyaha ni kibi. Go ahead. Komeza. I'll take care of Yuji. Njyewe ndaza kwita kuri iki cya Yuji. Basi Freeman yasohotse dore ukuntu avayo. Afite ukuguru umuntu wanjye. Freeman vakansi. Nambara. Kibuga cya Yuji. Nambara mu kibuga cya Yuji. Arapima uyu yafashe ya pistoli zabo zari zifite uburyo ziranaturika. Asigira Yuji. Satan, I said hello. Amasasu hanze. Yari kumpi nyuma hari wa mudamu. Madamu ayiki. Basa imufatiraho. Ijoro bwabiriyeho. Now you die, Freeman. Dawe urapfa muri aka kanya Freeman. Freeman yararengera yagiye kure kumbe iki. Yari muzima. Yahashye ko murasa cya gisasu cyaraturitse. Madamu wa Yuji yararize. Freeman n'abasatira ko mugenzi we. Freeman aracyahanganye. Ko nakubyageze. It was my job. Zari inshingano zanjye. Watch over you. Kugira ngo ucunge. It was my job to kill you. Zari inshingano zanjye nanone kukwica. Kuko wari urengereye. Yababariraga benshi. You should have killed her. Wakabaye wishe umudamu uwo wari utunze imbunda ajya kukugeraho. Ya basi. Yari afitemo kubabarira ndetse yari afitemo kurira arira bapfa. Umugenzi we yapfuye amureba. Niko umugenzi we yapfuye amureba. Aratangira. Kumbe madamu Yuji amaze gupfa nawe yari yagurukanye. Freeman yaramubabariye uko arapfuye amubwira ko yakabaye yishe umudamu. Birariraye Katurori yasize umudamu ari muzima. Yuji aramurangije ndetse na Shimazaki baramurangije. Dore umudamu ni usigaye. Birariraye karakomeje na Kada One Video Library. Katurori. Tawa mupolisi arareba ku ruhande. Mama shenge. Arareba neta. Katurori. We turned in the middle of the night. Yagarutse ngo hafi ijoro ririmo hagati. I knew he was there. Nari mbizi ko byanze bikunze ari bugaruke. Umukobwa aratuganirira.
aratuganira. Our enemies were coming for us. Abanzi bacu bagomba kuza kudutora. He said I had nothing to fear. Yarambwiye gusa ngo ntacyo mfite natinya. Dore wa mukobwa waje kumusura yewe muri Hokkaido muri Japan. Yagomba gusohoka ntacyo afite atinya gusa yarabizi ko ashobora no kuba yapfa. Dore wasohoka kumba abajapani bari buzuye abayakuza ni benshi. Ntabwo bapfaga kuba barangirayo. Nuko bamara ugakeka ko bamaze kumba haracyari abandi. You are Imohara? Iwe Emma Ohara? Yego ndiwe. So what's good for you? Tugufitiye inkuru You nziza. cooperate with us. Wumvikane natwe. We just might let you live. Dushobora kureka ukabaho. Karundi waje mukuru. Yoshi. Yoshi. こんなの他には誰もいねえな。 Yongoroga ndabe ni nena. Kiravugwa. Umve kumagara abandi bari barungitswe baracyaza n'abayakuza. Abajapani biswa abayakuza. Ngabo dore ukuntu bameze yewe. タバコやめたんじゃねえの? Bose ntibakanya amakoto uranywa itabi naranywa sha. お前の負けだ。 Mucyo wabo. 払えよ。 Kiravugwa. Umukobwa yari hano wenyine. Kumbe Freeman yarahari. Aya basa atangira gutamika. Atangira gutamika imyambe mu miheto. タバコやめねえからだ。 Baraganira. Yaje. Mbi. Akamuha. Benshi bari bateye barashaka Freeman bose barashaka Freeman nkuko babona Freeman yaje baje agafilime n'akadabanu video library dore ibikoresho dore intwaro afite. Umusore yari afite intwaro abayakuza bisutse ni benshi we n'umwe kandi ari kumwe n'agakobwa kadashobora kurwana. Dore wa mudamu yasize baba bari umuntu wese niwe wiziye abana tugora n'ibisasu bye baraza dore ukuntu barenga amazi dore ukuntu amazi bazahari barengaga amazi bazahari. Abamuteye bimwe nabyo ntabwo utaritegura abayakoze abasigara imbarwa hafi bose barashize hakunukira bata basa ikindi kirungo cyari giturutse ku rundi ruhande ni benshi nk'uko bareba bavanayo bunyipunyi inyuma tugakora sineta murashe neta aramurashe n'umupolisi wa Interpol umusore cyataketse ndagufasha Freeman yakamanutse haracyaza abayakuza bari bakiza
baravugwa kiravugwa nako avuga nayo inkota baje basama umukecuru asigara inyuma umukeri azamurabyo inkota icyuma kumukobwa ntabwo abyemera agatotera icyuma inkota icyuma cyari bagenzi umusore izo people zirazizi arazizi yewe icyuma guhararize nanisi hasi yagiye mu buyakuza n'amwaje baracyaza kandi baza basama dore umusore ushinzwe ku bajapani baje ushinzwe ku bajapani biranga yafunze amafaranga yo mu bwete icyarimwe babiri gati abandi inkota intambara y'inkota arayinkota kuko ararambutse intambara afite ibyuma kimwe gitaka avana y'akakana akana mu mubiri intambara iracyakomeza turukuza yaramuhaye neta arareba mama we babiri bari hariya amazara batererekera umusore ibyuma byabo camo ndwanyi si feri zirafatwa ntabwo ari kuza gufatisha feri umugongo di nubwo bamuteye icyuma bimeze nabi yarabanje aragikaraga maze kugira ngo abereke ko anashoboye ibyo akora hasi icyuma kimeze nabi nuvanamo icyuma uraza kuva amaraso mpaka upfuye nukivanamo nabi uratanga amakuru that it was Yo the Potter yuko yo wamuteye killed Shuru Shimazaki, president uwoherejwe na Shimazaki in society. ndetse na wese Shimazaki wakoreraga umuryango wanyu. Was some past dispute. ibi ngibi ni byahise. Hey, he fought against the men society bawa muryango, and after fighting bravely hanyuma narwanye n'icyubahiro he died. uko yakomeje kurwana ngo mwamwishi iyo arimo ari help you disappear. uragira ngo mufashe utike and you will forget us. twibagirwe The Freeman is dead. yapfuye. Imu Ohara ari uwo mukobwa is dead. nawe yapfuye. niyo makuru ajya gutanga barambabarira. umwanzi wanjye kapfuna umuheto yapfanye mu icyumba hamwe amaraso ava ari menshi umuntu agata n'umutwe yarazengerewe niwe wamuvanyemo mu buryo bwe kugira ngo atava amaraso menshi. Emera ugenda ubivuge nubwo byakubabaza cyangwa se wemera upfire hano nabi. Nyenzemere nje migana nabo bayakuza bari benshi. ndabangoreje isoni cyubahiro cyanjye yaramubabariye kubera ko yasaga naho yemeye. aramutse yanje warapfa uyazakomeza yiyaganire n'abayakuza kose ubwa mbere bamuhiga cyangwa se ubwa mbere abahiga. yabonaga ko intambara yo kuyayisozera abayakuza nazabarangizayo nawe nubwo bamwica ntabwo nabo bazarangiza abashinwa. yaremeye yumvikana n'umudamu wagenda avuge ko yapfuye n'umukobwa Emma Bara ndetse ibintu byose birangire. nta n'umwe wari umuzi umusore ibintu birangire n'umukobwa nakwe mukecuru nawe agomba kurangiza ibibazo n'umusore ubwe kugenda kwe kumbe neta yumvaga ko byamwanze mu nda. iki gisore cyampimye bivanayo nta jambo nakwemereye jewe ntabyo nzakora. urasa bamupimye mu mutwe wa mukecuru. nubwo utamuhaye ijambo ryawe jye namuhaye iryanjye. haya basi yari yemeye ko bakumvikana azagenda avuga ko Freeman yapfuye agapfana na Emma O'Hara wa mukobwa. ibibazo nuko bikemutse ari yemeye kuba yabafasha intambara ntizongere kubaho. arakwereka abafasha akahira kabo barigendeye.
agafilime mbere karimo gusozera ni aka The One Video Library. Abari guturika umusore yateze ibisasu, abo guturika ntabwo karaba kuko karacyakomeza. Byagenze bite? Kurikira numva narebi katurore. Our enemies are many. Abazi bacu bari benshi. Even if we destroy all trace of ourselves, even then, they will keep searching for us. Ngwiyo uriya mudamu ataza kwemera kujya kuvuga ko Freeman atapfuye, bagombaga gukomeza kudushakisha. Niko avuga. Nuko kagenze mwakoze kuza murabe, turabakunda. Yitwaga Crying Freeman kuva muri The One Video Library. Nuko kagenze umukecuru yanze nayo gupfa, ahitamo neza kwemera gukora ibyo bashakaga. Hagati y'Abashinwa n'Abajapani, abayakuza na Sons of the Dragons. Nuko yagenze mwakoze kuza murabeho. Nuko kitwaga kavaga muri The One Video. Sawa you. Okay. Yego. Choose my women like the NFL draft. First round, second round, this isn't our craft. Como esta, señorita? Pop that crystal, sip margarita. Have some ice, but never them carrots. And if you act real nice,